Salam sejahtera. Saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Madam Lee. Semoga Madam Lee sihat selalu, dipermudahkan rezeki serta kesihatan Madam pun sentiasa baik. Semua jasa Madam akan kami kenang selama-lamanya. Hai, selamat bersara Madam Lee. Semoga terus sehat dan terima kasih atas kerjasama dan juga sumbangan kepada Rosi Dobi. Semoga satu masa nanti Rosi Dobi akan terus maju. Be out there. I have nothing much to say. So, Madam Lee, so nice to know you. So, your smile has brightened our lives here in SMK Rosi Dobi. And enjoy your life. Don't forget to smile. Happy retirement to Madam Lee. I hope that you remember us all here. Don't forget to send some message to us about your everyday life during retirement. Hi Madam Lee, I just want to wish you a happy retirement and enjoy your life in your future and stay young, stay happy, stay healthy and all the best. Take care. Thank you. Well, I wish happy retirement to Madam Lee. God bless. Take care of yourself. Enjoy your retirement. I hope after Madam Lee's retirement, she can really live a very stress-free life. She can sleep well every night. That's all. Hi Madam Lee, happy retirement. Wishing you a wonderful retirement. May your days will be filled with joy and relaxations as you embark on this new journey. Thank you for everything. Thank you for your commitment. Thank you. Enjoy your life. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Hari ini merupakan hari yang sangat bermakna kepada yang kita raikan dalam persaraan Madam Lee Guebi yang akan menamatkan tempoh perkhidmatan sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan di SMK Rosi Dobi pada 30 Januari 2026 dan akan mula zaman persaraan, tempoh persaraan beliau pada 31 Januari 2026. Madam Lee memulakan perkhidmatan beliau dalam dunia pendidikan pada tahun 1990 dan beliau telah berbakti di SMK Rosi Dobi selama 8 tahun bermula 2018. Sesungguhnya perjalanan ini bukan sekadar angka tetapi sebuah kisah pengorbanan, keikhlasan dan kisah dan kasih seorang pendidik yang tidak pernah mengira penat lelah. Warga sekolah merakamkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih atas penghargaan selama ini. Dedikasi dan ketulusan beliau dalam membimbing murid serta menyumbang kepada sekolah yang tercinta. Terima kasih Madam Lee. Setiap senyuman yang menguatkan, setiap teguran yang mendidik dan setiap usaha yang sentiasa ikhlas. Good afternoon and thank you so much for joining me today. I'm Olivia from TVPSS SMK Rosi Dobi. It is truly a privilege to speak with you as you approach the conclusion of your distinguished career in education. Over the years, your commitment has left a lasting impact on countless students, colleges, and the wider education community. Today's interview hopes to provide an opportunity to share your experiences, your reflections, and offer guidance to those who will continue the work you have started. Let's start by talking about how your journey began.
How did you first get into teaching and what motivated you to pursue this profession? Yeah. First of all, thank you to TVPSS for inviting me for this session. Thank you, Olivia, for being with me. How did I first get into teaching? To be a teacher, or rather an educator, is my dream ambition. Maybe because teachers are the role models that influence me the most. I see them every school day. Besides, my late father was from China. He encouraged me to take up teaching as teachers are very well respected at his times. So here I am being a teacher for 36 years now. That sounds really interesting. Having taught for more than 3 decades, what part of teaching do you find the most rewarding? As an English teacher, I think getting the students to speak English in and out of the classrooms is quite an achievement because they start from not being able to speak to being able to communicate or speak fluently at the end of the year. Being the senior assistant, I think the biggest reward would be having my colleagues work hand in hand and side by side with me. I really enjoyed my time with them. That's certainly nice. At the same time, have you ever faced challenges in your teaching career? What was the biggest one and how did you overcome it? Of course, there are many challenges. The biggest challenge would be having to deal with students who are, should I say, illiterate in Form 1. That means they haven't grasped the 3M. Membaca, menulis, mengira. That is the 3 basic skills of reading, writing, and counting. So here we have started for many years already interventional program. That is the class intervention where we help to guide this group of students. We also have peer coaching where we pair a good student with a weaker one because some students, they tend to learn better when they are coached by their friends, especially those shy ones. I have also expressed my concerns to PPD, and I'm very happy to note that they have already started interventional programs in primary school. Because if we were to start from secondary school, it may be a bit too late for some of the students. Yeah, I can imagine that's really difficult. As for your students, what do you hope they take away from their time in your class? In my class, I'll be very happy if they're able to communicate in English and they are motivated to study. Because initially, those who do not like English at the beginning of the year, and when I give them feedback sheets to fill, they say they like English already. So to me, that one is how to say, something positive from the classes. Having been a teacher for decades, I'm sure you have seen many changes in the education system. What are the biggest changes you have seen in the system and how do you feel about them? I think the greatest change is the integration of digital technology in the education system. So I try to adjust and keep up with the latest changes due to FOMO, FOMO, the fear of missing out. So I also want to keep up with the change. I'm proud to say that my latest achievement in ICT is a cert in Gemini for education, for educators, I think. Yeah. Then to me, changes are inevitable. So I feel I should just sail with the wind and ride with the tides. I give myself the moniker Nenek ICT so that those around me, they will be very willing to help me in my ICT. Okay, what do you look forward to the most after retiring? First and foremost, I think I don't need the alarm clock anymore because
I can just manage the time however I like. I will look forward to declutter and refurnish my home and garden, which I have neglected for quite some time. And I also look forward to traveling with my family. Okay, what will you miss the most about teaching? I think I will miss the interactions with my admin group, with the teachers, and especially with my cute students, because I really love my time with them. I will seize every opportunity to interact with them. For example, during recess time, I will seek them out, then talk about their challenges, then I will get to know their background so that I'll be able to help them out and motivate them. So I think I will miss the interactions with the students the most. Finally, what advice would you give to new or aspiring teachers? Do what you like and like what you do. Do good to feel good. Feel good to look good. Teaching is just not any occupation or profession. It is a noble vocation. So teach from the heart. Remember, the future of our students lies in our hands. So please put your heart and soul to nurture them to be great leaders of tomorrow. Thank you for taking the time to share your reflections and experiences today. Your commitment to education and the lasting impact you have made on your students is truly inspiring. As you move into retirement, I'm sure that the legacy that you leave behind will continue to shape and motivate others for many years ahead. Thank you. Warga sekolah yang dihormati sekalian, hari ini kita merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Madam Lee Guek Bee yang akan menamatkan tempoh perkhidmatan beliau pada 30 Januari 2026 dan mulakan persaraan beliau pada 31 Januari 2026. Jadi hari ini merupakan hari terakhir beliau berada bersama kita sebagai penjawat awam. Tempoh perkhidmatan beliau lama. Bukan saja di sekolah ini, malah di sekolah yang beliau telah berkhidmat sebelum ini. Kerjaya beliau mula pada 9 Julai 1990 di SMK Tung Hua. Mula berkhidmat di SMK Rosidobi pada 19 Februari 2018 sebagai penolong kanan petang dan sehingga kini di lebih kurang 8 tahun perkhidmatan beliau bersama dengan kita. Sudah pasti anda semua akan merindui beliau nanti. Madam Lee Guek Bee bukan saja seorang pendidik, malah seorang mentor, pembimbing dan pemimpin yang sentiasa melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi. Beliau mendidik dengan ilmu, membimbing dengan hikmah, memimpin dengan kasih sayang yang tulus terhadap anak-anak didiknya serta warga sekolah. Keprihatinan, kesabaran, komitmen beliau telah meninggalkan kesan mendalam kepada seluruh warga SMK Rosidobi. Kehilangan figura seperti Madam Lee Guek Bee amat dirasai, bukan saja dari sudut tugas beliau dan peranan, tetapi juga dari sudut kemanusiaan yang beliau semaikan. Sesungguhnya jasa dan bakti Madam Lee akan terus terpahat dalam sejarah dan ingatan warga SMK Rosidobi. Kami doakan agar Madam Lee Guek Bee sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, ketenangan jiwa, kebahagiaan dalam meniti alam persaraan. Semoga
segala budi dan jasa serta pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang perkhidmatan terus hidup dalam ingatan dan menjadi sumber inspirasi kepada generasi seterusnya. Mudah-mudahan hari-hari mendatang dipenuhi dengan kedamaian, ketenangan, kesyukuran dan bermakna, serta dihiasi senyuman hasil daripada benih kebaikan yang telah ditanam selama ini. Izinkan saya, hadirin, untuk berpantun. Ada 3 rangkap pantun. Sebagai mengakhiri ucapan saya, kita nak beri peluang kepada yang kita raikan nanti untuk beri ucapan-ucapan. Jadi masa kita pendek pada hari ini. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara, kasih dan jasa tetap dikenang, menjadi ingatan sepanjang masa. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Patah galah dalam perahu, perahu karam di tengah lautan. Walau bersara, tamat tugasmu, jasamu kekal dalam ingatan. Ini saya sudahi ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih saudari pengacara majlis. Yang dihormati Tuan Pengetua Encik Hipni Bimpi, barisan pendakbir sekolah, rakan-rakan guru dan kaki tangan sokongan, anak-anak murid yang dikasihi, serta hadirin sekalian. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali, saya bersyukur kita dapat berkumpul dalam majlis yang penuh bermakna ini. Terima kasih kepada pihak sekolah atas penganjuran majlis ini yang begitu indah dan menyentuh hati. Hari ini merupakan satu detik yang istimewa dalam hidup cikgu. Selama sekian lama menceburui diri dalam bidang pendidikan, tibalah masa untuk saya melangkah ke fasa baharu dalam kehidupan. Perasaan saya bercampur bau. Lega kerana cikgu tidak perlu set alarm clock lagi untuk bangun kerja. Syukur kerana dapat bersara dalam keadaan kewangan yang stabil. Tetapi sebab kerana perlu meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah kedua cikgu selama 8 tahun ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Tuan Pengetua Encik Hipni atas kepimpinan, sokongan dan kepercayaan yang telah diberikan. Bimbingan serta nasihat Tuan Pengetua banyak membantu saya menjalankan tugas dengan yakin dan berkesan. Jasa dan budi Tuan Pengetua akan sentiasa saya kenang dan hargai. Tidak lupa juga guru-guru, terutamanya guru sesi petang tahun-tahun yang lepas. Kita telah bersama-sama berkongsi suka dan duka. Terima kasih atas persahabatan, kerjasama dan kenangan yang tak ternilai harganya. Rakan-rakan guru yang saya kasihi, profesion keguruan bukan hanya suatu pekerjaan, tetapi merupakan satu amanah yang sangat mulia. Cabaran dalam dunia pendidikan sentiasa berubah, namun peranan guru sebagai pembentuk insan kekal sama. Teruslah mendidik
dengan penuh keikhlasan, kesabaran dan kasih sayang. Jangan pernah jemur menegur, memimpin dan mendoakan kebaikan untuk murid-murid kita. Percayalah, setiap usaha yang ikhlas akan meninggalkan impak positif walaupun tidak terlihat serta-merta. Jagalah juga hubungan sesama rakan sekerja kerana kekuatan sebuah sekolah terletak juga pada semangat kekitaan dan perpaduan. Please allow me to stress that being a teacher, or rather an educator, is not just any occupation or profession. It's a noble vocation. So please teach from your heart. Remember, the future of our students is in our hands. Please educate them wholeheartedly to be great leaders of tomorrow. I can assure you, rewards will rain upon you from above for your relentless efforts and sacrifices. Anak-anak murid yang cikgu sayangi, andalah inspirasi terbesar dalam kerjaya cikgu sebagai seorang pendidik. Gunalah peluang ini untuk menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Hormatilah guru-guru anda dan dengar nasihat mereka. Ingatlah, ilmu adalah pintu gerbang untuk masa depan dan akhlak adalah cerminan diri. Jadilah insan yang berdisiplin, beradab dan bertanggungjawab. Bukan sahaja untuk berjaya dalam pelajaran, tetapi juga dalam kehidupan. Akhir kata, walaupun cikgu melangkah keluar dari alam persekolahan ini, jiwa seorang guru akan tetap dalam hati sampai bila-bila. Saya doakan agar sekolah ini terus cemerlang, agar guru terus bersemangat mendidik dan anak-anak murid terus berjaya mengabai impian. Sekiranya sepanjang perkhidmatan cikgu ada kata-kata terkasar, tingkah laku yang kurang menyenangkan atau kesilapan yang tidak disengajakan, cikgu dengan rendah hati memohon kemaafan daripada semua yang berkenaan. Terima kasih kepada semua pihak yang bersama-sama saya sepanjang perjuangan saya sebagai seorang pendidik. Semoga kita semua terus diberkati kesihatan yang cergas dan kebahagiaan yang tak terhingga. To my dearest beloved students, study hard for a bright future. I love you all. Sekian, terima kasih. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing
that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in its photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. Just hold Semoga Madam Lee sentiasa dikenalkan dengan kesihatan yang baik berpanjangan, dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Kami sentiasa mendoakan yang terbaik buat Madam Lee. Selamat bersara dan terima kasih kedua. the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well that's okay baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me, I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the